Assalamu alaikum. Hurmatlı bizning görüşçüler, Mustuğu YouTube kanalımızın kattalıçları. Jana bundan burunki videoda aytılып ötkendey. Bundan burunki videoda aytılып ötkendey dostlar, Buqa bazarda tartib көргөзөм деп айттым эле. Buqa bazarга келдик тугандар. Жакшы buqalar келип түшүптүр тугандар. Мынакей биринчи мына buqaдан баштасак, ушул buqa менен мынакей. Анан сары buqa. Экөө 305 миң сомго бербептир. 305 миң? Экөөнү. 305 миң сомго бербептир тугандар. Азыр мына buqанын чоңдугун дагы бир алып коеюн. Караңыздар. Совсем көрдүңүздөр. Азыр бул жерде buqa куручтардан сурасаң, ушул бирөө 400 килограммга орто эсеп менен бөлдүк дейт. Живой вес андан да көп болуш керек. Караңыздар. Азыр buqалардын дагы бир сыра бааларын сураштырайлы. Бааларын сурайлы, канча деп атат экен. Канчадан деп атасыз? 100'дөн? Герафорд bu. Герафорд. 100 миң сомдон экен ушулар. Эт багатындагы Герафорд buqалар. Багы жанагы байланып тура берип буттарын караңыздар. 305'e bağladınızlar mı? Berbe atavı. Buna getonlar. 305 mi son bağlanlar? İki önü. Uşul menen nark. Peki buqan kança dodas? 120. Bazar kança kaldı şunu? 95. 95 kaldı o. Buna getonlar. Şu bir 2 yaştaki buqa 120 ming som eken. 95 ming somga berbedim deydi. Mına buqаны 110 ming somdan qoyup beresiz dep surap atат бул жакта. Мына кеткандар ушул жерде buqалар сууда болот экен. 81 ming сомго берем деген үндөр чыгып атат. Азыр buqаны көргөзүп коеюн. Ушул buqалар экен. İlk zamanda iki omuzdan sürer toplu. Der işte 85 diyor. Böyle mi? Toz buqаны kança деп атасың? 95. Базар канча калды шуна? 91 кылды бар. 2 жашар да? Güzel yaşar. Merak etme. Граница жабылды деп баалар бирок ошондой эле ойдон тургандай болуп атат. Ошондой эле сезилип атат. Мурунку базарда эле. Даже кымбатыраак да болуп кеткенби? Ушул buqаны 35 миң сом деп атат экен. Ошол мажын 45 миң сом болуптур. Uydu kança деп атасың үкем? 80 кам. 80 кам бар ба? Торпок эркек бургачы? Erkek. Канчанча аласыз? Birinci olarız. Birinci аласыз. 80 миң сом кеми бар дейт. Мына uydu да сурап коелу. Uydu kança деп атасың үкем? 100 кем бар. Торпок эркек бургачы? 100 миң сом кем бар. Канчаны туган бул? 4 туган ба? Базар канча кылды шуну? 95 кылды. Sütü көппү? Жакшы sütü. Канча литр? Салбайбы? Uydu kança деп атасың ака? 150. 150. Торпок эркек mi? Канчанча аласыз? Экинчиси. 120 миң сом дейт. Kılıçı. 50.
Мынау 50 000 сом. Мынау 150 000 сом. Торпақ еркек екен. Мына жаңа. Торпағы жаңа екен. Sıyırlar жақtan кел. Мынайға достар 110 000 сом екен ушул торпағы еркек. 3-тө, 4-тө туған ой екен. Мынау 74 000 сом болады. 74 000 сом. Bacama verdim. Ne de 5 songa verdim. Başka boğan diye kiye belirtilen de. Oğuz'da yürüyüşüne namaz kılınca ne oldu lan? Ben özüm biliyorsam. Selam. Var böyle ya bu. Var. 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 90 000 сом болады. 90 oldu mu? Македондар ушул уй 60 000 сом болуп тур. Наркы уй болсо 63 000 сом. Торпоктор жок экен. Алтмыш 63 000 сом. Мына ке ушул уй 75 000 сом болуп тур туугандар. Мына кетип ушул уй 65 000 сомго алынып кетип атат. Канча деп атасың Нукам? 50. Конажына? Эркек па? Эркек туруп койгон. 50 000 сом дейт. Bir жашка чыга элек, а? 50 000 сом. Базар канча кылды? 47 кылды ба? Базар 47 000 сом болуп тур, шуну бирок бербептир. Азыр ушул сатылды. Канча болду? 48,5. 48,5. 48,5 000 сомго сатылды. Эркек. О, букалар канча деп атасыз? 115 ekonu. Экөнү 115. Канча кылды азыр? 100 кылды ба? Экөнү 100 000 сом кылып тур туугандар. Букалар канча экен? Кандай жакшы? Канча деп атасыз? 65. 65. Экөнү 3. Son 125 kam var. Экөнү 125 kam бар. Bu sizge çalıştırıp aytayım mı? 65 bin kam var. Olmaz. 63 bin. 63 bin. 63 000 сомго бербей койду. 60 bin azmaz kam var. 60 000 азмас кем бар дейт. Буканы канча деп атасыз? 55'te odam. 55 деп атасыз. Бирге чыга элек бул. Bizge çift kaldık 8. Бирге чыгып калдыбы? Базар канча кылды? Bozar 46 kıldı işte. Бербедиң. Мына кетип ондар. Бүгүнкү базардын букалардын бааларын айта көрүңүздөр, торпоктор канча болуп атат. Бүгүн башка базарга баргандар, мисалы үчүн Өзгөнгө, Учкунга, ушундай баалар кандай болду? Комментарийге жаза кетиңиздер. Нокатта кандай экен, же бул жакта кандай болду деп комментарийге жазып койсоңуздар, кайсы базар арзан экенин элдер көрүп билип окуп алышат туугандар. Канча деп атасыңар буканы? 55 de 55. Бирге чыкканбы бул? Бирге чыкканбы? Базар канча кылды ушуну? 40 үстү кылды. Мына кетип андар. Букан канча деп атасың Нукам? 110 kam var otur. Экөнү 110 000 сом. Бир-бирден эсеп дегендечи? Жалгыздан болгондо. 49'dan da geliyor. 9'dan кесе берип бересиң. Канчага сурады өзү? Сурашы элекпи? Сурабай атабы, а? 90 kaça 96 işte. 96 кылып бербей койдуң. Мына ке достор, бул бирге чыкканбы, чыга элекпи? Чыгып калды. Мына ке, караңыздар туугандар. 49 000 сомдон кылса бери берем деп атат. Буканы канча деп атасың?
65 kam vardı. 65 kam var. Erkek lan? Erkek. Erkek, şu erkek buka. Girafort bu. Bu neme? Rusya. Rusya'dan gelген. 45 bin so'm kam bor deydi. Urg'acha torpaqlarga da o'tib qo'yildi. Urg'acha torpaqlar yurgizadi. Urg'asini qancha deydi aka? 30 kam bor. 30 ming so'm. Birga chiqilak da bular ha? Birga chiqilak. 7-8 oylar ekan. Bozor qancha qildi shuni? 27 qildi. Mana aka to'g'anlar ko'ringizlar, 27 ming so'm qildi. Bu joqdagi mana urg'achilarni tatib qo'yildi. Buna qara qashqa qancha ekan ha? Buna ko'ringlar 20 ming so'm kam bor deydi shuni. Erkegi qancha dediniz? Erkegi 30. Erkek 30. Urg'achi cho'ngroq. So'ngroq. 25. 25. Bozor qancha qildi aka shularda? Mana uni 22 ming qildi. Aha. Mana uni 26 qildi. 26. Erkek var, kumatçılık geldi. Ekon salıştırsanızlar bu oldu. Narkonusu çoğmurak. Ama vurgaçı torpaklarında kişine görgöz koyulur. Torpakta kaçta da seka? Torpakta. 30 aka. Narkonusu 23. Ekoten vurgaçı. Bilge çıkarak bu ara. Bazar kança kaldı mı karanlığa? 27. Narkonusu? 21. 21 qildi o. Mana aka to'g'anlar ko'ringizlar. Mana aka to'g'anlar torpaqlarni, uylarni, buqalarni ko'rdingizlar. Qanchadan bo'ldi? Echkilarni. Echkilar qanchadan bo'ldi? Echkilar qanchadan bo'ldi? 7-8 mi? Echkilar qancha ekan? Boz sokamala var ama üçü var. Buna boz qancha? Boz. Boz bu 2 tel 3 tatu o teke. Ha, qancha? Telefon numarası verem. Qancha deyotasiz? 10 ming. 10 ming mi? Bu sütü ko'p bo'ladimi buni? 2. 2 litr. 2 litre. Telefon beringchi. Ha? Nomeringizni. 3 ta. Nima meni jazva? 3 ta jettim. 0777. Ha, 67 67 8 59. 48 59. Bunlar qanchadan aka? Bular 5 milyon, 5 6 milyon. milyon. Arkanda. Tekeler var mı teke? Teke o, teke var 10 milyon. Kanlar kışette 10 milyon so'm ekan da. Rahmat aka. Keçiler qancha var? Aşırı düşer. Nasıl ağa? Sağır 9 kam Bolçu. var. Bol 8 kam 8. var. Bu serka. Ha, Serkan. Bu serka. Serke, teke. Teke qimmat hozir sebebi uloqlar boshlab o'tadi. Qancha oldu? 45. Mana shunday do'stlar, bugungi Noqatli mol bozorindagi bodolarni ko'rdingizlar. Echki, torpoq. Qancha oldu? Bilmadingmi? So'nguna chiqaramiz. Salomatda qolingizlar, do'stlar. 577